Сендер варызенеде тербе илем ыйдыве каныш сырландарать. Патша сыржешінде экологсем шүпчап күбе азырғана. Еваланза вырдаган абырда бір хушынже тавралықшын ойрымақ сиенлі ябалазенеде тупнывзем. Перен пулдарылы хушкыне вырына жетсе кушевич ыйдуба кызыкланжы. Сендер вырридыр хинчи жибалы вырын тазамарлық үшне бутны тірлегіленче пластик савыт саба дада үтті бұрдабыр еваланза вырдать кунда. Шупшабын ытларах пане хызем хыщен туйдываганзем хаварашы, теше живыхра бурнаганзем. Нумах пулмаш кунда обырдабыр пырахмалы контейнерзем лартна, анжақ нума жывызем бірге пәлмеші дедейін. Тавралаха упрамалы бірге азырғаттараган ядарлы баллы да вырнаштарна, волмашымба геме юраманны не білдерет. Шабақта транспорт ерне азырхама булать. Кунда бурнаганзем шак вырына майгельне даран бақса дома тұрыжашы. Валерий Будников самахран, ширан и желесрен евышсем лардать, субботник сене худшынать. Патша сыртне эко-среда чуваши подлежуре хастарземде тазатна. Шап вғытран лару дұру улжынманныне галашы візем, юнажар ширмада обырда-бір бадулать. Мөнгіна шугунда чергемелі ванчык лампаземде вырдашы. Перім бұлдарулық ушкыне тазамарлыға тербелегензене азырға реунда. Мише гончак мусора пуштарман дегерле булать тизе шлаттар. Пыргун. Шурлау ихинче шагыйдуба вырынды прокуратура казакланна. Весем лаптага тербелеме влаштене уйы хуйырзабана. Енженде чугу ихин вунултымышчен эже бурнышламазан штрафлашы. Шуп шабада затма шинзем шешмар техника да гирлі. Она явыштарма вара хушмаукша муниципалитетен халлихи шук. Тизе білдерджі телефонба сендер выры администрациян бушлихи Надежда Борисова. Коновалова микрорайонды шупшап кубине тербелеме вара властем укша дупна. Ментуны берги интернатра отчет туна. Шак вырында дохырвуннама шулзенче поликлиника хабартма балартна. Терле солдава була эш вырага гайна. Хали нигіз хывмачавна шадага сендер вырдезем свалка вырынне узагураща. Енжен дешензем тавралыға сыхласы бірге шутламазан, кашне журдумне контейнер ларцабаны де булышайме. Ағалден галамашы, тазатса доны шырдемар, вараламан шырде дербелі, шакна бурде асраты даса шанас келет. Чаваши Вероника Павлова, Екатерина Янгалакова.